Hadin baka MPCC kalak liap lamano yaka soyong Kongres Komiti menhakitayo baladep namar ba uba HDR lengdo ulalej ban penyaso yala debat kaseng UDP. Henry nakal yang ad hoc presiden kata ubadon bor maulong ulay tu isyakilat patay kubor ban nakal yang kaseng kanum syong klikti herikin nang yay tresitom ban penki impat kumba kajulong. Kita ikinong yalam ba sipor jong kaseng Kongres kilay tu kalong ka jingsha i kun swet shisha haba kilay i hakilat patay kubor ba uba HDR lengdo unlej ban penyaso no yalade bat kaseng UDP. Kinong yalam ka MPCC ki kliap lamano yaka Kongres haso yong blok Kongres Komiti Henry daka jingkerpat jong kinong tray party yaka MPCC ban penimbiang yaka so yong blok Kongres Komiti kumta kilatung yaw presiden ba sipor ban peniat yakikam kadba umpanla bandon kidukot bapura yatu utay adok presiden ubadon bor maulong ulayatu uru baka blok Kongres Komiti soyong kanlum yaka jingilang kabahe kabanlong haka arpusan tarik ujeliu arhajar arpuar haka sinong mau maram East Hasil District haka waipat kalyang uway nang kinong tray ba shithem jong kaseng Kongres uba rishot haba ulayatu ba watlada uba HDR lengdo umdan syu haka seng Kongres Henry ka parti kalap penap lupa ya ukurtong uban yakun haka election kabanwan da kejungwan kejungi ini kalong kedik kani kejing pemena ya baru unit kisagel jok soyong konstitusi bat ke MPCC kala dissolve no ya soyong blok komiti kumjuru ya kisagel jong pi bentar MPCC kala tung no yang aku bu presiden acting presiden kat kum ko orda bat ka mat ka baat kada ko bawa ka MPCC kala dissolve ya tinokit kam keberen kumbang latim lembaki kubur ba HDR lindo uladon kejingtu benrung no syaka UDP bat halot kata kisaki ki bebiang ke MPCC kalau khot yanga nember ki perlok ki jonga ki kinun ki jongi nile pliu jingmut namar nakaliang jongi ngada project upaya we kandidat te kumta hadir kecingnya selok ke MPCC kalau tungno yang aku ad hoc presiden haka saun rio aja afwa Pak Istiar wali berongkok supaya UDP. Ini ada kejadian solo. Dan maka ketawa dan kejadian solo Pak Dom maka yang berkat demi kumnalile magilalong dok long senama kota Kongres ba artusan senam. Terkendir ni selo ba Istiar ba nilaso dula nilaso jenjang kunang kan menang super kat menang. Mereka penban ang isu scam ba don way bansa island kondidit ni sa sukmen halor ka ba ulah ko kenekin tang dan jutip regulator ba don way de ba bansa island banwa ka Kongres de datang ni dapat ke sukmen ka bakhawa kalian tinggi kunki nong kikam jong ka blok Kongres ngilong ki inong trikam makinong kikam di belakang slam ha ka Kongres ngitan kising kerban ba akan apply ba bansa island pertama kising job mal na ko sino dingil ka jaka banga ngadi pe tamat baro ni idan ako ka Kongres dilalam dak long senang ko Kongres kerman ba ni bansa wan hadir untuk ka jingjob dan kerman ba right katam Iwan tak percaya ke iban adok presiden jong ka bisi kapamenta i sa yo tak percaya tinag jong aku oh ya kisnem ki ada hanar kisnem ara tak lai terter ngalade way nekin kam haka parti Kongres kata haka soyong ngalabat yud oh jelas ketri jok yud Kongres hapo soyong bat hadir kata house nem ada kendai kala pelong de nga bangan resign no bangan ikam no yak tiga kam kabang bat kumu General Secretary jok yud Kongres hasoyong tekene ka ba pelong nga kalong hadin ba kadon singa na ban patay di daw ki imo ba pelong nga ban resign tu keluar tela si ko ban tip hi hak election
na kidon hi papelong ya ki barung ba ki bami terle jangan sim bakade gadau jong kejing bam yesu jumut hapdeng kilo yalam jong ke parti hak tu kapor sai simpat kum bakalong ta noi iba leba ka di kapor bam ta kumba ya ka BCC hasok yong kila di sofna tenele jongi pak tu ni rong ba hadir ngai kendulang ba dak we ki jumut nilai rai lang pan ngin sim ban pet mai biang ba pan pet ki biang yak kebak bisi ikam kebak bisi kane itre chmat hani sa yong kadasi tene kene jangaru yamatahi ngakloi ban yatrelang ban ban peniso sia kene bisi hapo sa yong blok nang ban klaim yang ti kram lamba kandidat jungi bagi sasei hak ni kene aja pulai ban khot yaki hak meeting ke ban long hak absen trik nriu arja ku ar so yong memoram hak pos pemji mustem de kumta la karpa ya baro ki presiden sekretari jong ki circle ki badon hak salpo tamne duna ki jawan khnang nama hakate kesni ni yisim ya kala ningkong banjit suai ya kinong ikam hapok kasnong soyong blok kongres komiti khnang ba ninjo ya kajing punskem na ka NPCC lengba distrik hadir kajing punskem nisaya ino syakmat ban penyar ya di unit baki circle hadir bawa istial lo amino ladan armul lain ki bawan bania kendu yang ni kinong kekam jong ta blok kongres re ngimpat la apa ngimpat la jong bawa we banwan kata reling dan bisa yamatahi tolong bangin penskem cua kan cua ya kita kat jong ka parti jong ka blok kongres na po sayo kani tengah